Menen kasngi kasang hinyotrap National Liberation Council kalkam bakatim thaibam mapua themetor kabla jaka khandai tarik matau benai kadai kabla le dakasang nani kita ki special forces jakasang hapo ka kanhun Bonar Shadow Squad nai kami kini ka kateng Bonar Shadow Squad tunganya pe ya kandi ka post jong ba sangkapan nok tra hapo ka Facebook Bonar disat udi udkhat dakasang HNLC obari na kasang maupen baru laklat no akaje khon bat ki SOT haplau jong ka state central library house nem syak na spa kandai pusau basang kepar oleh tu bah katai ka jing khon la ker kot yo Bonar de ki SOT nei klem jing ting oleh yo ban siat ya arngot ki SOT we na rendang bat we na sedem hading kata ki pedik la senai ki yo u ulak leno Ahmadan ne ulak kataru udang tare ya kater siat ban siat ya ki pudet nei de pakam kata kepor bagi pedik la siat biang yo u baru saklat no Hasyan Bah ketika por ke baja ketika jeng set apa State Central Library dan ia pelau jeng State Central Library dan lang duk kipat khot jeng seng HLC ubalai jam no ada kipudat ang tahi mau tahu dik khot barim jeng seng ya lo pendaman no adien mau tahu dei ubah kansai jerwa ya buluju sindru ubah heb jerwa ubah sang keparu ong bangi community basi sin kesngi ngasayo man pendeng ya umuhar Bonar ketika jaga